Kongeye kubaha ikaze kuri mikoro za ON Empire, naho ngiye kuri mikoro ndacyari Active Obed. Tubahaye ikaze kandi turabasuhuje, tubashimiye yuko mwahisemo kudukurikirana umunsi ku munsi. Reka rero uyu munsi twinjirane mu kiganiro baho nk'ibisanzwe, turebere hamwe amakuru y'imyidagaduro cyane y'iyobokamana agezweho. Kuwa 5 Nzeri 2024 ubu nibwo witwa Jado Sinza n'Umulisa Esther bemerewe n'amategeko ya leta y'u Rwanda kubana nk'umugabo n'umugore mu muhango wabereye mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali. Abangaba batangarije ikinyamakuru cyangwa imbuga nkoranyambaga social media yuko bari bamaranye imyaka 8 yose bakundana kandi bakoranye umurimo w'Imana wo kuririmba. Abangaba murabazi, icyo gihe aba bombi bagaragiwe n'abarimo Bosco Nshuti, Josue Ishimwa na Nema Marishani mukuru wa Esther Umulisa. Ni kuri uyu muhango n'ubundi igihe bari barimo basezerana nk'uko byari muri gahunda yabo kuri uwo munsi w'itariki 21 Nzeri 2024 n'ubundi bakoze ubukwe bwo gusaba no gukwa ndetse banasezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa ADPR Remera hara mu mujyi wa Kigali. Abenshi murahasi Jado Sinza n'Umulisa Esther bamaze imyaka 14 baziranye ndetse bakaba bakundanye mu gihe cy'imyaka 8 mbere y'uko bashyingiranwa kandi bagahurira ku mpano yo kuririmba. Jado Sinza yakunzwe mu ndirimbo zirimo Amateka, Itorero, Gorigota, Ndimana yawe, Yesu warakoze, Inkuru y'agakiza n'izindi. Muri sinema azwi muri filime ye bwite yitwa Ndategereje, akaba yarayitiriye indirimbo ye yakunzwe cyane yitwa Ndategereje. Umukunzi we Esther Umulisa bari bamaze igihe bari mu rukundo, bagize ibanga ndetse basanzwe bakorana umurimo w'Imana, aho Esther ari mu baririmbyi bakunze gufasha cyane Jado Sinza mu bitaramo no mu ndirimbo ze. Nyuma y'imyaka 8 bakundana rero, Jado Sinza n'Umulisa Esther bashyingiranwe kuzabana akaramata. Kuva rero icyo gihe biragaragara yuko kugeza uyu munsi bamaze igihe kirengaho amezi 6 arengaho agahe gatoya cyane. Abangaba rero batangarije ikinyamakuru kandi bashyira no hanze indirimbo bise Imbabazi. Rero abangaba nabo bakaba binjiye mu gice cy'abahanzi bakora indirimbo nk'amakupre cyangwa nk'umuryango, umugore n'umugabo. Ibyo twari tumenyereye kuri Ben na Chance, ari nabo batangije ubwo buryo bwo gukora nk'amakupre, ndavuga umugore n'umugabo. Nyuma tuza kubona mu bahanzi n'ubundi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, tubonamo Papi Clever na Dorcas murabazi cyane, na James na Daniela. Abangaba nabo rero ni karibu muri uwo muryo wo gukora izo ndirimbo, n'ubundi n'umurimo w'Imana, ni ibintu byiza. Rero bakoze indirimbo imaze amasaha 21 gusa igiye hanze. Biragaragara yuko yashyizwe ku rukuta rwa YouTube ku munsi w'ejo. Nyuma y'icyo gihe imaze kurebwa n'abasaga 38,000 byose. Ni ikintu gisa neza cyane kandi bagaragarijwe urukundo. Reka duhure ubutaha, naho ngiye kuri mikoro ndacyari Active Obed. Naho utaha impagarike n'ubugingo, kugirirwa neza n'imbabazi bikomeze bibane namwe.